Skywars we conveyen, gesabegon verversen maaien, bonegon versen schoeren, we der tamen eine жура. Скринвали Южный порталы айвадун фазат мараду хатырын бірді стирон зараган табу генжітен. Ацı xatsı vağdarçıt kompozitör gütsməstə Inna Esfaldı stadunizər. Inna Esfald stadu poetik onu xəstə əmə gitara edissacı muzika cazın qarantiməm xətsə. Inna u xusaririston gitaristəy səyiv. Bu mənəv disanuya konsertmə çirbası duvıcı adamını məc. Ayvadun fazvatı zal və diyemizak biratacı kutduylav qədər. Izarı programmayıdı Stiron klasikun fışçı təmzəvqa təmqəskə zərdəmə zəvqə zarcıta. Xaciyetə Taymuras, Kozati Sidor, Galvantə Ludmila əməndərtə. Stəycik qaytıq Sara məplitə Muratı kompozititə. Avtama qocıtsatı Nelivatsmıstə. Konsertdə rastacı zaldəstı qıçməstə İnnay Varzundar poet təmzəvqətədər. Scena məkəşçitə zərdəbaruq skotda vazaq zarakənə qalla kokyöndər. Bu da niyuməsi xəst koddoyt saldar zaracı. Neyder xızın zəxıl, neyder xızın zəxıl, neyder xızın zəxıl. Konsertdə öd zarakənəcə fırtaslandar. Yaray gürdəyfəstəmə bu yamadı sfəldstadan tabu gənək. Bu mənəməyin İnna zarı diyəxizarcıta alulay bəstim. Концерт прошел отлично. Мы с вами все услышали много авторских песен, в том числе и мою любимую «Шинебон». Ты спросишь, почему она моя любимая? Потому что ее чаще всего пела мама, когда я ложился и перед сном я мог слышать, как она репетирует или просто в другой комнате. У меня с ней особенные теплые чувства. В принципе, тут собралась очень разная аудитория. Даже для меня неожиданно было. Я сам тоже не часто прихожу на ее концерты, но каждый раз, если прихожу, то это бывает очень приятно. Сейчас тоже пришел поддержать ее. В данном концерте я участвовал в качестве звукорежиссера. От меня зависел, в принципе, весь звук, который слышали, собственно говоря, зрители данного мероприятия. И что бы хотелось бы сказать про сам концерт, за исключением технических моментов, которыми я был занят, я получил колоссальное удовольствие, несмотря на то, что, опять же, я старался обращать внимание на технику больше, но песни Инны Гучмазовой я люблю, ценю, уважаю и слушаю, причем это у меня идет уже с детства. Многие-многие песни, моя любимая Skywars, она прозвучала, я был очень рад, она прозвучала дважды. Olukotlar Gучмазон Inna koncert kvadratem boyda. Kıgogan orak nevem boyda, çünkü şıkol kobertte falakrotun boyda, evet vem boyda. Afta yıl Cebak baraguna gıda guratı. Oje kornitar vem boyda, atmosfera vem boyda, embelta warzojinat, stay İron cebak zort. Buzdık zaten çiğter boş değil, buzdık fıçözler. Gучмазон yakışan. Rımbırdavcı tıxsanıdıstı vajıta çagati rıstunay. Bu da sarma gündərçıdıstı savarzun kompozitörü zarcıtan bayqusımma. Fəştogr tolcu mənə innəsi konsertlər otda udonay kayjaqnay qavi udarna vaxtun. Sizavcı qavi, sı xusşari rıştunu. Ama kudganal kan oftar bosavan. Huma evvel doyto mənə ası bəşti xoy mənə portalı sidəritlər konsertlər otdunç. Alle хотtar фажонен, alle хотtar рсавен, матинг жардиогеом, рашта горвитен. Из концерта мне больше всего запомнились и понравились авторские песни Инны Гучмазовой, в особенности Skywars. Вот. В принципе, все песни были хорошие, исполнители прекрасные и, как я уже сказал, песни. Ayvətdə festival rayda xusar portalı fıçagan martıya əma xəstən sərdikərumə. Nəridəgən valcı vaqdır çıt xusar əməçəqat irəstun artisti çaldar konserti. Avtamas fəldə stadun izər qalma qayq ort xagrinən. Bu meydartlar manaqən sərtlərğını vəst kund səvən çərxonq artistimə master klasta. Əmə festival axicənüzən stır qala konsertəy. Qıçməst İnnay konsert vaqdır çıt ayvətdə festivalı fəlqətə kulturun qəppəristi prezidentun fondu əxusəy. Soçiti Fatima Çez Qotarey Dina Kutstıraul informatsiyon ravaqt abun.